Assalamu alaikum YouTube görücüler, жылқы sүйүүчүлөр. Тугандар, бүгүн мына Беку акенин үйүнө келдик. Сатуда ушул тору тай бар экен тугандар. Кара байыр тай экен. 1 жаштан өткөн. Азыр маалыматын алып беребиз. Бекке, эми тайыңыз боюнча бир маалыматты бериңчи. Şu taydı satığa çıkardık. Pulun öte jöndü koyduk. Şeylerge algan adam razı olsun depçi. Karabayır, şöyle üstün taylardan eken. Tanış bir akilerin aldığında. Alan degenlerge şu istinasması bu gözet veririz. Jakşı attı mallarından şu Karabayır degenin aldığında bunu ver. Mына тугандар, маалыматын өзүңөр уктуңар. Тай кандай, ден соолугу, ичип жештери жакшыбы? Эч жерде кишиге жок, айыбы жок тай. Талада жүргөн окшойт, буттарында жиптин изи бар экен, Көккө коюптур да ошо. Жакшы. Буттары таза экен, 4 бут тең. Көрсөтүп коелу. Акканкы буттары. Жоош бекен колго? Жоош. Жанар. Жакшы аттын балдарынан экен да. Bu em bazı kanda jöndü bolot des. Kança dep koyabız em? Bazı 79.000 kemi var. 79.000 kemi var ha. Boyu kança? Boyu urenge 42 kişilası. 42 he? Bak. Kaptal jagынан tuğanlar. Tayın içip jeşi den sooluğuna жооп дейт. Taza kara bayır izlegenler bolsa 79.000 kemi var eкен tuğanlar bazı. 1 жаштан өткөн тай ha? 1 жаштан жашы. Жакшы. Дареги Аксы району, Кербен шаары. Баягы тайларды полный сатып бүтүпсүз, Не элчилик ыраазы эле болот алганына? Анча-мынча жакшы 15.000 10.000 пайдадан бергендер болчу. Сразу кайра сатпагандарбы? Сатпай нече алган депчи. Мына туугандар, анда эмесе биз бул Беку акенин номерин астына жазып калтырабыз. Ошол номерлер аркылуу байланышка чыксаңар болот. Кыргызстан ичи жеткирүү бар туугандар, ар дайымкыдай эле.